cái xây dựng topic he pathen phát thế bu na sia ko na kukinama dinga ipium them ti thu hung hila kilomen lam kai hon invitation in bodan he kukite ho hi nam len ta khat nam thupi ta nam lo pi ta hi win i lo pi naw lai koite hiu hi ki het la bo hi kuki he win ipi hiu he pu ni hichi het la dinga chu pathina kun ngai a hi i hon lei se thu bu chi nai ho lai siwa chu pathini ho ena don lo hi in pathen ang sungai hin ho lawa an ngol taw na theo in bol phan pathen in ima chalo lo ho a hin mangcha a hin sei do ta na he pathen thang wai nung han ke jing jong pakaya hu him na ka hin le na 2010 zawa ko na pathen in bo i hin het sa i hin ko bo hi in a he sang ka hi po in azil gil jong ka hi po in resource bo jong ka hi po in pakai pathen chu iza kaya a hi zota amin ka hin thang wai na he ipizia inamuhi kumhiti chan hita a tuni khochana ki le do thai loham ti hi koi sana hi in tuni hi chi seu hitin ipi borwa hila hicha ko na ji ki le do ki ham ti ong seu ta vanu ya hin minam lo sin thu siman nei in pin dor kun do na nei chin pathen in ku ki te ong ena pi ni philosophy ati igamu na thei du philosophy hi I ho khil bina atam zo hi ipia ko na he do ding ham tele kuki political philosophy a primary root cause to pin dola mi upa gamlei se ke vai ko na identity ki changli hi in sunga mi upa pen chu go nga go ching hausa itunuwa hele gama umzia hitabang chondan tradition chu umdong hiti na he gami nei lo wala chondan ping thei lo hi chondan a pin ja chu ki vai pu na ping do hausa institution ki ti tuni khu chana mang thei lo hi British period British of vai pu kham hung hia chu gamlei se inei ki tup chano izalen now ipui pa khanga ipin piu zalen na inei hi ji zalen na chu to hing khom hung khu sa khom hi win identity ki tu masa cho khan khon ina ka no hi khan khu ki thu ngai na ki lung sen na ki thu nun na ki khotu na ki happy tu na pa hi pathin thu hil gospel to ki tu hi ji khan khu ata pa hi hi chun ina kan khom hi British period jowin ipinai kan khom identity khan khu hi identity nan ki thu pi identity ki ti le min ipi he nam ti na hi recognize identity na hi ku ki te identity hi mo phu mai mai ku igal sa na wa ikilam do oin lai he je ya hi identity te lo wa hi gamu na dium lo thi san longa gal sa na ki pana identity ikilam do oi ya cho identity che cheng la gal sa na ko na ki ne do identity ki ti hi lấy sự chung alo pi pe kum za la som nga la get British government to ikisa no chu gami hu ji oi gami nei ji vai kisa pi oi ke ngap na ding kinyap na din nei lo ni ibolai chu chi pan diu han gami nei ji wa chu in sunga au pa pen gamang a chin hi chu ipui pa go I go pathin in ena pi mo go chu asin na loading min ki chit na ne na loading ipui paten kumza le som nga lege a hin hu wen tu la ya inam politician holoin mi pi do ding ki chu tho he che ka pu na te ipui pan kum cha atin zo tu la ya hoi lang le khai simuwa mi pi do mi no ki thol lut na ding an chan chi nai zilo ham ka te na pulpit ilowa ilha lal ke bang nam thu ithu taw hi ha lal te kati so ku kite hi India government in tribal ta scheduled tribe modification order 1956 manga hi isu si
thing hang mi cho ki hinai hi zong le British government in independent cookie country asim zo nunga hi cookie hoi nam len ta hi tai ki apun do cha ta chu bola tu ni kwa chu tribal de ki chu ha sim to tribal artificial tribal seat hi zo India government no ya i o mo hi ibija zum ham igamu akila agu nu chu igamu ala gu na hai cookie nam an do pan na 1941 zo ki ba tu ni ku char ki khial nai lo mi chung chung man chau azal man chau tu aning ka sai lang ilung dong din sai dang ka te he tho te ku ki te chu koi man achu ti nui si thei ku ki te i ke ngwa i din pha loi tai ti hi athwa hum ki sei panai tai to ong ke to tho hi ke ma mong chu mi him nu ka kun nong pathina phal koi ki chat khat ne thu sei ang phal ko gumta ama mina ki sunga thu sei ding ai ko ka ki ti ma la kan na jing hi thing ta ka sei koi ma chamai gat nam do pathin ang sunga chu zau ne ka ki im du thei lo di lo ki im thei lo mur vu ma in ki skopi ki sa chu a ki share mang thei ko ni pakai su krista o su chu ya chu pathin in namasim ya nam nai to ting le ai ma de da na pakai de da na to ngai hi this is a pathin in day tu lai bola ai mai ma de ya nam nai to i to mo mo on ko i pui pa go i ba sao za za bolo tun zong i dok sang ding pakai dam sang utin any cookie try 1956 tribe modification order no recognize ki bo schedule tribe la khat any cookie tribe le thado tribe hi dam sang po te hi katip na no me pakai pathin ro i dok sang ding uri i da ha ting le dam di ji i da ha le ki dam bi bo chu i o ma hit le khat le ti jo i de dan ki se ilungya ki se ilungya chu kinana ji chu he ji su cham ni ki jo ha ki cham ti e ho pau khat thoi ki tu ma sa lo lai the po ki tiang hi thu bo he na sei de nga khoya ata chu ku ki hi si ki pum khat yo chu hi sa niao cha cha so dal ha di chu i bui pi da la ku na bui pa bui de bui lo pathin hin ki su to na ta ku ki ti te la ku ki mina historical and linguistic demarcation ki ti hi ku ki ten in ne pathin e pi thusima ki mat na aki balong na o mga hizong le ham la pawa ki matte te ham la pawa akan kha lo chu thusima ka aman hi ki gom form is a historical and linguistic demarcation ki cookie country ki ti Chittagong Hill Tripura Assam pumpi parts of Nagaland Manipur Mizoram Chittagong Hill Arakan Sagang Division Chain Hills Upper Chirwinsan hichi cookie te ga me jo cookie te mina politics i boba Manipur bo huma le thung politics salu hi jo di ilo se me cookie mina record ki bo jo map lo sim cha ta British ten map lo sim cha wa Cornell University a America Banwai University din mi maintain Hebrew University to Cornell University ki Cornell University ke pana map dong kila do mas map dong sin pi cha ta su me ya ku ke ho hin ipi bowling ham tele ipu paten gal asa sa thi san lo sa tu ingan siwa achung thu ki sei du tu na mai khal dam dam mai ta adi lo ya cho so pi la ula naw ka ki doi tu sum along thing ni mi ho ki tu na dinga taw di tiang hi i taw khi lo ke la dan ka ti he thing ni mi sumang tan ta i taw la duโดยเฉพาะและปัจจัยนี้อาบุตรจะละเวทแต่ที่อาศัพท์ตัวกิโลว่าปุ่งเจ๊จะสมลีวันอาจจะปัจจัยนี้มีนังเทตาที่เขาบุ้งสุงยสุขัดกุสุงยสุขัดกำสุงยสุขัดปัจจัยนี้มีนังเทตาเฮ้ยจน
pakai nei su mang pi tang ki ho denga phalo hi le tin tau za tau te ka ki te aki tu na ding wa iza ri tawa chum do ke ma ngai dan kan se he tu as official dia poi da chu ku ki te in itu simo to ki to a politics involved wale India government no ya state khat thum ki te ho so hi lo hi nai sai lo he phum ya hi lo yo hi Indian ikitiba wa artificial life tribe modification order ngai lo chume tribe modification order chung chang thu dor hi ki hil chin be han hila thampat phajat ding in ka gele 1951 na chu kuki su kuki a recognizing kuki su kuki a pom sing kuki kitila history nei gamle sit nei chon dan nei ki khan lo chu kuki to hi chang thumi ki khan lo heje chu ipiti tam tela heje thumsi si cha dal hawa kuki bo se chu tribe modification order no ya schedule tribe na recognition ki bala ata hi sa chu replica chu clone ki bol ke ta bang bang hi sum kanya la scientist am mi zakhat ka sim sa the ata hi lo na mi hi mitala hita bang chu email ma hon i bol na hi na samomo kuki ki tijo gamle se kuki recognize wa gamle se jo recognize dingu history recognize dingu ki vai po na chona recognize diu ki khan thei lo chu awa schedule tribe ki bola ki khan chai ke ya chu hichi schedule tribe besa politics si bol wale iki thagam diu he tribe to tribe something tribe modification inop no ma ke he kon le le the so modify ki bol le le the poison sapang hon I computer smart ta ke ne kha so chingam thaya abia pa cha neo cha cha be son computer screen a bese ki be so ane apa chen anu mini la la do the so hitabang su tribe modification order ke te here to NRC national citizenship report pa na based on 1951 ke kham ga 1951 cha hu mala tribe modification order si siang chon foreigner heti nai so heja chu iwang phana chu historical and linguistic demarcation linguistic survey of India 1904 kuma Dr. J.A. Gersonin anasut ama linguistic department British government aiso British government in apaw ahamuzong akimanon atu simojong ahitin amoy chikhat nam khan a boundary uchilahi hin agamo hitabang hin aminam suwa apaw hiza hin ke gole major language hiza hin dialect branch hiza lo min ama ho hi country kha hi be tia linguistic demarcation abol ta jiwa chu egamo hi kon I zan involved la ku kimina idin dowa because linguistic demarcation besai politics evolving wala international direct qualified dal chungai lo mui vai asim thwa an po chana thunle I ho ata chu I boy lungnia wo ham ka ti chu kuki politics in international issue ato khaja chu kuki politics board hena chu international and national political philosophy digest nai he se sa jong chu ki doilo kuki political philosophy he de nai achi khom te nai chu ya chu dunia he mojang jungam the he ta thuta idap sa dingo pakai su Krista iwa choi dingo lekha anaki sunin mai le bo to ki thoi YouTube la dungal an publish win wa chen date 27/28 chun Tripura ki pan rank people's organization
cái lam kai hòn visit ở hung bò lên Manipur in mona cái hồi ông cụ cái hiểu căn cái hệ độ tao cái cụ mà ikimu thấy tiếng ham man tiếng thế nghe ikimu thấy ôi cái gì là ahung ta bị ôi Mizoram state na reng ho yo si chunga advisor khat to Tripura reng ho chunga advisor khat te singi kum somge langa somge la sagi ho hita abana chun reng people's organization na general secretary pai agomin gari to mi nga hungwin hotel ke la piun anaki kimupi in wa chun kukim pi Manipur president pu zauna in Southern Hills kukim pi president pu hi in chief association secretary hi in guntui hom ti ham tewa kukim pi president hi in ezun in pi lam kai ho kana ko ba ka to hom pi win alungya ho chu ka sei sa in pi pa na do na chun epj an hung ham kuki ni hin he jiwan hung ha ole kuki dinga na hung ham tin thudo ho nei ama ho na sei chu kuki ka hiu chu kan ki he tawe wa hi ti me thei ta pon kuki mina gam idal na diu ha na iza ka jong le iki thu kho ma ngai ta kyong kong lu de wai tai ti ke hi kalim kamel evem koisan hoi dong obin kalam kai pawin in solo hi se pai pathin man cha hin te gachi mong mong ni ta in solo hi na tin ke ju ka za a che hi ho mo thang ki ve ho da no ka na ki gel cha chen a sei ama hin ke hon ka gin cha ta bong bo kam mo do ta ve ti pi hi wang chu ka he po chi chen team na in event tu hi amo ki le ta win zan hi chen al hung ovin tu ha suma ma hi in ko dingo cha hi Kuki Sovereignty Restoration Organization kiti non violent political organization khat in yo hitai ai ma thang pho ki phong nai lo hi chi organization na hi affiliation kala dio hitai ativin hi chi yong chu alo thing thei ni dinga pathin hinga in taw di jong kan ti men aban bana hi isu pi u na Kuki hia ki sei ngam ta loi a hung pu do do de hi to a hi hang san ta isai lo wai le ikichat lau hi thei mang lo di chu he a ju thi le thi dam le dam ta ki ham bo ke ke mi hang san ke di ai wa pathin sunga ka sei no pathini hola ma pal le mi mi ipi lo thei di hon ti na sa ma Tuta ase ho pakai ading hum poi kangam poi kanati lai chu pakai Psalm 21:11-9 ho ki so nang ma do na thir se bola lo thing thei lo du khan hisi ta bang sanai kui da so tu ni sanai ya ju ke jong pathin sunga ham hang san ta ka se ke ma i ma cham poi he na zo i ma cha ka ni ko mi him lama sei da zero kaที่เลยจากการสุปฏินากูนะเฮติสุกับพูนโดโนมาเฮเกี่ยฮิปฏินกิพงโดโนเฮเกี่ยกิพงไก่ปูนชอบจูใส่โนมาเฮตินพัดสดสาวละเดียงจูตุนิจูกิพัดลงทีมันเพียงนะมีที่หอนท่านนมตาเก็บพัดลำโลด้านนี้ที่เขาเรียกเกี่ยวกับทานมดอมินถ้าเก็บพัดลำนาห้องกิจใจดอมินก็ไอ้โมเมนต์บอลิวดานฮีสเตจของฮิปโปน territorial council ของคน direct sovereignty ฮีอีทุกสิ่งมี sovereignty ตามเวทีส่ง independent cookie country ที่ส่งอีทุกสิ่งเป็นมาสังไล่ปนัดตุนิจนะ independent ที่ตามเวทีส่งอีทุกสิ่งเป็นDENT den ahila khangluya pan atu ni khuchana sei na zo DENC den zo colonial period na British den nuya ko na zalian ho sei na zo so akipana iwan thol na pa independence lo ya zo sovereignty movement boli ipiti movement boli ham pathina na sa tai khu no ngai
pakai pathin alung thei ngai thagau hu hina thu thang sap ngai ken ti te ha pan ngai thobung ho ha pan ngai mi ma zo si ki gial do ngai a chi so na le i bui de tu hia pha chang lam pi tha tha in pe do chu i lam kai te ho zong pum kha i hiu so pathin pum kha nai ba nu chu ke bot ama bot lo i lam kai he pa kai su krista a hi ngai ke ka hi ngai lo ke ka hi lo ki chu ko ham kha ni lo chu ko ham chu ama chu a ki hi sa le a hi lo ka ti chu au me ka ti nai pu mi him hoi pathin in peng ko la ma ni ya chu ku kinam ki vai hom na leng ti gor pa kai su krista khona sa po po te ti article kana su de ku ki sovereignty restoration organization ki ti KSRO ki ti alam kai ko ha pa kai su krista hi ka ti tu ni sanai yo hi aman het khanai pi dan dung zu ja mo the he ke be pathinin apui hi ja chu i ma cha ti lo ka sei ngame pathin sung ka sei ngame na saka ai akidin te pi ding ado di hum zon le pakai do hi igamo hi pathinin avil mo mo hi ta chu koi man hi hi yong la kin ka ki he thi chu ibijai viloham Jacob ang sunga akitip na manasi thu chu hejia chu pathini ku kitia vi chu adang ji ilo chu pathini ku kitia lung sit tawe avile itivin pathini ku kitia om piji ahu doji tiu chuna ipijia hu hab ti chu masani ki hello chu ipu Jacob ang sunga anaki ha asil na chu agial do tua hi hung ki ta chu ta san lo chui hwa hi chu na pathin program chu pathin nai chu ipu ps in tunin tam ta se ta ama ku alung lut be san hat be san aloi hon kum pha pha yo lo wa le e hon a ham tu loi amu chi the loi i chiu ngai ama ni ki khan thei lo manasi thu le ku ki country thu ki khan thei lo hu hina thu supi hi na ki ma thu abui piu he mo ab thu pi pe na pe cha ko na supi lo na ki he do na ko na pathin he do na hung de apa dong ju ya se sa ki lang ding na ne so ai tai so hin episia kuki state ho kuki mina India government state ho imu thailo ham ti hi kana se jap jin phatain technical explanation kana boji kon tham khat hing bowling e pa te ho het mu te ho het ding kuki kiti hi gamlei sit nei history nei kiwai pu na chon dan nei international recognized identity nei chili he ka ti na 1951 any Kuki tribe to linguistic survey of India to parallel kibang 1956 tribe modification order koila kupike zero copy 1951 basis to India constitution in Kuki also ihet dan wa hile India government in Kuki political solution bol mo nge atiwale adang lo sharing of sovereignty is a sa chung zong cha sa nim zong thei lo na share of sovereignty ki pa hi is a ku UN nin dana na sima declaration of independence to colonial countries atila ki ho category hi jaw 1960 kuma resolution number 1514 resolution number ว่าจู
colonial countries ni chu British vai pu la ya Azalian na Zalian ta ki vai pu ho lai chu tu nunga Zalian zo lo wa na lai ho chu independent mu ding ki ti le khat kinuk tu na thulut na anabol chu physical qualification dung ja chu EPSM sovereignty a hibang banga amu lawai le maximum autonomy Hisipa khu UNPFII in ahin chipia dana achi thapi ja itu simin sovereignty ti achu itu simu ki zo thap thelo chu koi ma chan thu sima zo thap thelo chu thu sim zo thap ki ke bo chu min thu sim zo thap malala mui vai in ho thu sima kupia so na kuki country chu naga country a tila ni cha Kaya tu kagamu hi ti thene de 93 ke pana 97 tan dung sit na ba mi chu ya ti thawa ku iza su mo ba itu sim in ai ro si adu cha nam hi chaw yo si amin pat na wa sim thu sim tha lu lu na wa ku chan na lu chu phat ta chu Bible Gideon ho banga ipu Dr. T Lung Kim pathin anama an po ki pana an pe ha sama ama so ku ki holei thanave tiwa zo pi dung hoi lai lai dung i tha ho chu tang kum pu na sil pi wa lima ka wa anaki pu so ki pu ti lung kimin i holang photograph ata ta pu lim ki bang apun sila chung chung thu tan ding ten thu tan ji khat lo i pha na mai thei lam kai mi thum anako ba witness sa hidinga wai se hi di ham atiu la ku ki wa hi di hen tiu ta so eja pana chu tu nya pan India ga na kinu le de ta no zo na bol he a vela an pon hu ta lo de ta atal ma mo chu hizo wa ho chu Nagaland na ba sa mi kai thawa tha hong chu American president pa Bill Clinton India government anagi a Ibola chu nagam sunga Christian ho chu naki kai hasana tha sa the hom ga ta athip lo le missile ka ka din ne ta anagi ku ke te iga kon cha ka ta chu i khup thala chu kun cha wa chu pathini na hin to sa hi chi wa chu ga hung thip ta December 16 nya chu USA gamma ma naga leader ho mi som liwa delegates akowa garjung chang thula Nagaland for Christ la Christianity mangcha akile mowa Christian mama ku ke hoi thawa amo gam hilo amo gama ki so azo bor ho zo sia kun an ki khan thing pio ta chu United Kingdom the United States of America ita bang thusim ho document ho tu mai chu ta zo i pu ti lun ki me pu ki te isu mil the mi he ma he pu ama he pathin an man cha ina hu do he tun te se no he long da se sit he pu mi he ma bol hir to hiru min te koi ma mi him acham kim kim no ngai lut ding ai choi a diwa hi lo mo hi aman cha no alwa lo pi thai ipu ps ho hi adang dang ho hi apan na ding cha pang hi ipu ps ahin man da no hi ban nu ya akidang khana hi ewa pathin gel do na ini lo bi o chula pathin hinga inamu avil dinga itawa pathin in vil pha no le ki hello chu Israel te izima su changa aka wa pathin aka na he phan mo sin ko do le mo si amu si no chu ita bang khat hi ai zo lei si hi na alo the lo pathin in thila bor tin da setan na to su ki lang te henge ama hozong nasatain lampi siam tawan tuni kwa lampi
lung kham ding ta poi ikepat dawa kagamu hichi hi nang hon ni he thim pi ke ho hichi ke ta wan noi he thim sa wa aban bana I chal pha no hita nom thum lo sei to to thu ngai tan ke ho phung nang ho phung pha ta lo ke ho trai nang ho trai ti thu pha ta lo tu hi trai ma ngol pha he ta lo phunga ngol pha he ta lo hầu kim ang ngol pha ta lo kip ge ma ngol pha ta lo chong loi ha sing phung le chang ngol pha ta lo Paka Yesu Krista ingol pi pha mo ta chu ku kite hi zo hi inu te ho ipa te ho a thai thei lo ho jong itaw na im na chiwai pandingu sum hol theu sumi holdingu ne hol theu ne holdingu thu sei thein thu sei dingu keng si tu nom lo de na mi im chan pi khat na su pi khat chunga eng si na ne le kya setan in na tong e ti nai chu setan mel cho hoya hoi chu setan ya mel hoya hoi e ma de de ya hung ki dang ji I ngai cha cha na hung ki lang ji ya chu adang bui pi ta pu te inam lam kau pakai Yesu Krista hi ama ki ngamote ka ti hi ala sam pen hi jong le sa pang cha jong le taw na hin kop jingun lang gam hata I sung ta win thuning thuka ho hi mi pila sei thei hi po in kiniam lal pu tin pathinin athu me me a sei hi ta lo ato oding dan no a pi win binam wa ding in to do ding dan bol dan hai ding dan khoi ding dan chei ya hi pathina ku na hi mi him ki wa choi na lo ding chu mi him hu bu chi na ala lo I thim now le ipil now izil do pathin in pamlo ama mer kilam na dinga I ko zo aman het khan na ap uzu igal man cha ding o hin chan chu in se no men tin se hi no I se kha ho pakain I bon chaw din ai mar som ti ta ki pa e